Воскрес Пан, воскрес, и Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу скале нашего збавлення. Станем з подякою перед обличчям Ягоним, у песнях ускликнем Йому. Воскрес Пан, воскрес, и Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. С Духом Твоим. Божа, коли Ти ішов на чолі свого народа, простуючи йому шлях і пробиваючи з їм, тряслася земля і небеси проливали дощ. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писання пачинаем святую мшу, на якую збираемся каля алтара Пана, каб заносить наши супольные молитвы до нашего Отца Небесного. Зложим наши просьбы, наши интенции, а особливо будем доручать Божьей милосердности Герус Веронику, выпрошиваючи для ее ласку пробывания сирот збавленных у небе. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ты у цудовной справе откупления дал человечей натуре годность вышейшую, чем подчас творения. Праз гэтую невымовную таемницу Твоей любови, одари вечною ласкою и благословлением усіх тых, кого Ты одрадил в сакраменте хросту, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Павел і тыя, хто быў з ім, адплылі з Пафаса, прыбылі ў Перге, што ў Памфіліі. Але Ян адлучыўся ад іх і вярнуўся ў Єрусалім. Але яны ж прыйшлі Перге і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую, і ў суботу ўвайшлі ў сінагогу і селі. Пасля чытання закону і прарокаў кіраўнікі сінагогі паслалі да іх, кажучы: «Браты, калі маеце нейкае слова заахвочвання да народа, скажыце». Тады Павел устаў і даў знак рукою і сказаў: «Мужы Ізраіля,
і тыя, хто баіцца Бога, слухайце. Бог гэтага ізраільскага народа выбраў айцоў нашых, і узвысіўся народ падчас знаходжання ў зямлі егіпецкай, і ўзнятую рукою вывеў іх з яе. І каля 40 гадоў цярпеў іх звычай на пустыні, і знішчыўшы 7 народаў у зямлі ханаанскай, даў ім у спадчыну зямлю іхнюю пасля 450 гадоў. І потым даў ім суддзя аж да прарока Самуэля. Затым папрасілі караля, і Бог даў ім Саула, сына Кіша, мужа з пакалення Беньяміна, на 40 гадоў. І пасля гэтага прызначыў Давіда каралём іхніх, пра якога і сказаў, засведчыўшы: «Я знайшоў Давіда, сына Эсея, мужа па сэрцу майму, які выканае ўсе жаданні мае. З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перад ягоным прыйсцем ён прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці ён сказаў: «Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устнами моими. Бо сказал, навеки заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Знайшов Давида слугу моего, и намастив его моим святым алеем. Рука моцы моей заўсёды будзе з ім, і плячо маё яго падтрымае. Милосердность Пана буду схвалять вечно. З ім моя верность і ласка, у моим имени узвеличана яго моц. Ён будзе клікаць мяне, ты мой Отец, мой Бог і скала збаўлення майго. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус Христос, верный свідка, першородный сярод померлых, Ты полюбил нас и змыл грехи наши своей кровью. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. Калі Езус абмыў вучням ногі, сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, слуга не больше за свайго гаспадара, і пасланец не больше за таго, хто паслаў яго. Калі гэта ведаеце і чыніце так, вы шчаслівыя.
Не пра ўсіх вас кажу, я ведаю, каго абраў. Але каб збылося пісанне, хто есць са мною хлеб, падняў на мяне сваю пяту. Цяпер, перш чым гэта станецца, кажу вам, каб калі станецца, вы паверылі, што гэта я. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае. А хто мяне прымае, прымае таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвилинку. Умиловане у Христі, пану, брати і сестри, знову вертаємося у Великий Четвер. Після вечери Єсус звертається до своїх вучняв. Сапраўды, сапраўды кажу вам, слуга не больше за свайго гаспадара, і пасланец не больше за таго, хто паслаў яго. Гэтыя словы Езус прамовіў у тую хвіліну, калі стаў на калені з місай і ручніком і абмыў ногі сваім вучням. Езус Христос кажа, я даў вам прыклад, каб вы таксама чынілі. Даў прыклад пакоры. Ведаць і дзейнічаць – гэта две розныя рэчы. Мала ведаць, што такое пакора. Важна жыць у пакоры. Можна знаць Евангелие на памяць, але можна не жыць паводле Евангелия. Езус Христос даў прыклад пакоры. Ён даў прыклад таго, каб мы у сваім штодзённым жыцці і не толькі ведалі, што такое добро, але каб дзейнічалі. Бо ведаць і дзейнічаць – гэта две розныя рэчы. Езус Христос не кажа, што мы маем абавязак быць пакорнымі. Ён толькі кажа, што пакора вядзе да шчасця. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае. А хто мяне прымае, прымае таго, хто паслаў мяне. Езус Христос сёння лічыць на кожнага з нас. І варта задаць пытанне, чи я прымаю Езуса Христа? Чи я гатовы сёння стаць на калені перад Богам у іншым чалавеку? Чи я гатовы стаць перад Богам у іншым чалавеку? Гэта значыць на кожны дзень, нават праз звычайны жэст, праз дабрыню, праз удзячнасць, праз добрае слова, праз прабачэнне, праз дабрыню, праз любоў. Чи гатовы я выказаць удзячнасць Богу, як Ён, як настаўнік, як мой Месія, Езус Христос, які становіцца сёння перада мною на калені праз сваю пакору, праз адданасць. Чи я гатовы быць удзячны Богу праз свае чыны? Аман. Праз Езуса Христа, які молімся аб супакоі
каб у свеце не было войнаў, Цябе просім. Молімся за новаахрышчаных, каб Христус быў іх найлепшым сябрам на працягу ўсяго жыцця. Цябе просім. Молімся за пакліканых да святарства і манаства, каб на ніве Пана было многа добрых работнікаў. Цябе просім. Молімся за блізкіх нашаму сэрцу памерлых, за Герус Вераніку, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб у сваім жыцці мы былі сведкамі уваскрослага Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя просьбы і адкрый нашыя сэрцы на Тваю добрую навіну праз Хрыста Пана нашага. Христос живий з гробниці встав, з мертвих повстання приклад дав. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуемся, живе наш Пан, за наші вини викуп дан, скончився уже неволі стан. Аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. З рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенная Твоею ласкою мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святой крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам павячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надеї на воскрешение, про Веронику и про усіх, хто у Твоей ласце дышаў з гэтага свету. И дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами, со святым Михаилом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче Усямагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласково супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно всем. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословлене, покликане на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Бог кличе усіх, аллилуйя, Бог кличе усіх, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя. Аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя. Будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя. Бог любить усіх, аллилуйя, Бог любить усіх, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя. Хай пісня гучить, аллилуйя, хай пісня гучить, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя, будь Богу хвала, співає душа, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых паўстання Христа адрадзіў нас да жыцця вечнага, памнож у нас плён пасхальнага сакраменту і умацу хлебам збаўлення нашыя сэрцы, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ты есть маті, з мертвих повстав згодно словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодно з Богом, а ти молі за нас Бога.
патрэбе, каб і мы ў небе спявалі, Бога й Цябе прославлялі. Аллилуйя, аллилуйя, каб і ми ў небе спявалі, Бога й Цябе прославлялі. Аллилуйя, аллилуйя. Вечный отпочинок дай ёй, Пане, а святло вечное няхай ёй светить. Вечный отпочинок дай ёй, Пане, а святло вечное няхай ёй светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное няхай им светить.